Ny naingigny za ailagna jiaby zay tsy nivolagna. Misy antony ao. Antony mety mitazagna ily za mizaha ino zava-misy. Mety ao koa ny antony ataotsika hoe antony professionnel. De nidirako voalohany de tsotra satria azo lazaigna efa kajo zegny angamba ny sofinaka na sofintsika vahoaka maharegny bonsoir bonsoir maharegny hoe amin'ny vaovao sanandra na Facebook misy magnazava ampailalagna mikasiky averiko ndraiky mikasiky ny fizakany filoham-pirenena am-perinasa zom-pirenena frantsay. Zegny raha tiako ivolagniny niany ty satria izegny azo zegny feuilleton malaza ary mitana ny sofigny ny maro amin'ny nosy malalatsika Madagascar atsika. Tsy atsika irery. Eran zao tontolo zao zegny no magnabiagna sofigny ary mitandregny ino zavatra ho hisy mikasiky io. Ka za tsy agnazava mikasiky lalagna satria fa maro ny pailalagna nagnazava teto amin'ny tambazotra an-tserasera, ny pailalagna amin'ny momba fitondragna, ny pailalagna ampanohitra. Karaha lasa hoe karaha lalagna zegny lasa misy lalagna ampanohitra, misy lalagna ny pomba fitondragna. Tsidika amizegny za satria tegna marigny izy ka zegny olo misy jery, olo nianatra mahay zavatra marigny. Madagascar managna ny atao hoe code de la nationalité. Madagascar firenena jiaby managna ny code de la nationalité. Managna izy firenena jiaby. La France managna nazy. Ka ny zava-misy eto de hoe ny fizakany andriamatoa Andry Rajoelina ny nationalité française. Tsy hain'ny malagasy io, tsy haintsika jiaby. Fa rehefa niparitaka tam tambazotra an-tserasera teo vonahaitsika hoe managna nationalité française Andry Rajoelina. Teo tsika vonahita io, teo tsika vonahay io. Azovy nagnaparitaka izy. Anao tsy anao nagnaparitaka izy, tsy za nagnaparitaka izy. Azovy ray izy na izy tompony nagnaparitaka izy na fanjakagna frantsay nagnaparitaka izy. Mety misy désaccord ao de nagnaparitaka izy fa tsy za tsy anao. Io zegny cadre araiky. Mila maharaka tsara tsika, io cadre araiky. De mandeha ny hoe raha vao mangataka ino satria hita mazava tsara satria tsika jiaby niaraka nahita naturalisation. Naturalisation nazahoany filoham-pirenena nationalité française. Naturalisation. Tsy filiation. Naturalisation zany manao mangataka. Mety piasa anao, niasa na velo amin'ny tany-bazaha, niasa na velo tegna managna tragno, intérenao jiaby aty, zanakanao aty, jiaby sy ny tary, magnano demande anao de naturalisation française. Fa izy ka hoan'ny filiation izy, ray aman-dreninao, dadilanao, dadinao, tsy fantako nino, de azonao boka agny izy. Fa ninazy mazava tsara hoe naturalisé. Nangataka izy. Karaha nangataka izy. Tam taogno ino nangatany. Tam 2000 satria io amina 1 an latsaka hely io ny fivaliany io taratasy io. Misy 1 an io. 2014 ny boaka io taratasy io nazahoany nationalité française. Donc zegny tam 2013 izy nangataka izy nagnano demande io. Tam 2013 io izy mbala filohan'ny tetezamita. Donc filohan'ny transition. Zany hoe filoham-pirenena malagasy izy tam 2013.
nangataka io izy. Frontiera anao koa nagnany intérêt raha zay rangatanao raha mieny. Satria izy nampiasainy frantsay nagnadoso raha valomanagna teo. C'est normal izy ka mangataka io izy mahazo ary efa 2013 dikan'izegny efa ho tampitry mandana azy. Efa maro zay raha nandalo teo niara niasa ndraiky frantsay maro feky de hoe anao koa angataka ty mahazo anao satria efa be ny vitanao taminay tagny. Zegny ngamba ny zava-misy de hoe nangataka izy nahazo. Maharaka atsika nangataka izy tamin'ny 2013 2014 nivaly zio. Tsisonay fa code-ny nationalité malagasy milaza mazava tsara fa raha ny olo efa feno taogno koa nangataka izy very avy hatrany ny nationalité malagasy nazy, very avy hatrany. Io zany asiagna hoe zao io zao samy magnazava lalagna io zay olo jiaby satria izy ka boka miaro satria na olo namono olo fomba la misy avocat miaro izy ke miaro tatataky mandeha agny tsy diretsika igny. Tsy diretsika igny. Fa ny tiako ampahafantarigna atsika jiaby de tsotra fo. Atsika jiaby mitovy fo. Tsisy tsy magniry Madagascar handroso. Tsisy tsy magniry Madagascar mba ho karaha firenena jiaby. Satria navy nivolaniko ndray mandeha zay hoe atsika gasy managna ny maizizy atsika jiaby eran-tany. Ary zay tany misy gasy io na io na amin'ny toeram-piasagna na gasy mamiratra fo gasy. Mamiratra fo. Fa le imagine gasy noho le fanaovana politika, fanaovana le mpitondra politika zay nifandimby teo, imagine voka malagasy ambany ratsy le imagine gasy. Aty ivelany ratsy. Ambanibanin'olo. Atsika tsy ambanin'olo amin'ny toe-tsaignintsika ato, fa avy amin'ny alalan'ny fomba fanaovan'ny mpanao politika azy, fanaovan'ny mpitondra. Ny toetrany zareo magnoloana Madagascar atsika, ambanin'olo atsika. Ataondro boka amin'ny tany crève de faim, ataondro boka amin'ny tany pauvre. Ary zany tokoa le izy. Crève la faim marina atsika agny, ary maro tany misy zegny ary en général fa tsy ao magnavoky ny gasy. Kana raha tiako atongavana de tsotra fo mikasiky ny nationalité française ny filohan'ny république io. Oza hoe raha ianao na izao na atsika jiaby ohatra misy moyen mangataka nationalité française, noza hoe tsara zany. Ina ny antony? Satria kajo jaly anao. Satria kajo tsy fandrepalemagna anao. Satria tsisy raha manjary amin'ny tanànanao. Mihivitra zegny le voaka malagasy hoe raha mahazo ty za ahafako mitsakaraka ny fiainagna tsaratsara kokoa. Tsy voatery en France fo satria raha mahazo nationalité française anao afaka mi-circule un peu partout anao. Sauf en États-Unis sy ny tariny fa aty en Europe de afaka mi-circule anao. Donc zay raha mangataka ny voaka tsotra rariny. Satria tsy ampy izy. Rariny. Satria sahiragna izy. Moa ve mitovy am'izany ve ny filoham-pirenena raha mangataka? Valiny tsia tompoko. Tsy mitovy. Ny filoham-pirenena amperinasa raha tsy managna nationalité française tsy tokony hangataka nationalité française satria manota fady ny agnarany. Tsara ho regniny mpanohagna filoham-pirenena, mpanohagna Andriamatoa Andry Rajoelina, tsara ho regnina nareo jiaby zay. Ny filoham-pirenena amperinasa peut-être tsy Rajoelina izy na olo-kafa izy, fa raha filoham-pirenena malagasy izy ka tsy nanagna nationalité française izy tonga teo, fa izy amperinasa ny mangataka, manota fady izy. Inacceptable. Satria filoham-pirenena zany symbole de l'État. Averiko ndraiky, filoham-pirenena symbole de l'État. Fady, manota fady izy.
magnamarika zegny fa hoe ambany anao satria mangataka zopirenena n'olo hafa anao. Raha vahoaka madinika izy ho asy rariny sambola afaka misepare pied gauche à droite izavany masoandro anazy satria sahiragna mijaly izy. Fa filoham-pirenena am-perinasa izy tsy azo ekena zany, tsy azo ekena satria tokony filoham-pirenena no fitaratra, filoham-pirenena no image. Ianao mitariky no mangataka nationalité, mangataka raha manambitamby zegny hoe magnano demande hoe mba ho omegna nationalité française, magnano demande hoe mba ho vazaza, nefa anao filoha mitondra malagasy. Dika zegny il n'est pas fier d'être malagasy. Averiko ndraiky, il n'est pas fier d'être malagasy. Izy ka filoha fier maha malagasy izy tsy angataka zopirenena n'olo hafa ianao. Ary eto tsindriko mary misy madama tsy tognoniko agnarany fa fantany raha regniny raha teneniko ty. Niteny izy hoe satria piaro hoe mety mangataka zopirenena hafa izy, mety mampirisky za, mety mangataka ny australiana, mety mangataka angatana aby zay tena angatana fa mety zegny. Madama farany bado igny, farany bado. Zegny izy to place toboko vavy za minia tsy niteny tsy nivolagna fa efa sosotro ho za hoe misy jery ve ny mpanao politiky malagasy na hoe zay manohagna, misy jery atsika tsy koragna manohagna ndraiky tsy manohagna satria ianao na manohagna filoham-pirenena tsy raha nivolagna taminao izy nandeha nangataka naturalisation française, tsy nivolagna taminao nge izy. Izy ka tratra pénalisation lalagna malagasy anjara anazy zay. Tsy nangataka taminareo izy, tsy nivolagna taminareo izy hoe za hagnano demande ny nationalité française, fa raha fa miboely voregnan'olo jiaby. Donc zegny tsy tokony zonareo hiaro izy, avelao izy tompony no mizaka ny nataony. Avelao ny lalagna malagasy, ianareo mpitsara malagasy miappliquer ny lalagna malagasy satria tsy niteny taminareo tamin'ny tribunal tao izy hoe za koa nangataka e. Tsy nivolagna tao. Ke ino mahatonga hoe ministre sy ny tariny hoe miaro gauche à droite, mais non, tsy nivolagna taminareo izy. Avelao izy fa ho za hoe filoham-pirenena symbole de l'État, ary io image, ary io andry iankigna ny firenena, io filoha zany. Filoha zany tokony fiera voalohany hoe za gasy.